Uba Jerman lamari unong shnong jongkos nong musikya upadandukan hayaw musyang hakashitarik naiwing ula IT Shakatanat Wildlife Division West Giant Hills District ya kawai kasim klau kabatip kung kasiar klau pheasant. Kabapla kalongkat ka jingbun brio kate kasiar klau kawan siya yaw musyang. Uba lamari ulayat hu ba ulayo I bakate kasiar ha kabasdang kalasyong thaj ha uwaya nang ta kalaha bat ringkat bat kiparlok jong u kilakyam yaka. Katkum kajingat hu jong ka Melanie Pasa Project Manager Foundation for Ecological Security FES kalaong baka ni kasim kalongkum college pheasant kantay bala banshem hakatay Northeast Jongkari India. Uba lamari ubadeiru utamen basan jong kabalang Presbyterian Musikya ulaong bakalong kabadan bak ba ula yo kem ya katika sim lem kum tai kibriu kilapan kre ban shokdo. Ha kanika jing IT ya katika sim ladon lang u Dr. H.H. Moorman.